mukenya mwakabawe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga tujye kwakira umushumba amasi menshi cyane twakire umushumba. Amen. Amen. Turishimye cyane. Ariko uyu munsi nishimye. Sinzi nimba cogamwa yaje. Ese ni cogamwa cyangwa ni cogasta? Cogasta. Njyewe maze imyaka 11 mu mwaka mfata umunsi wo kumwibuka nk'umuntu wapfuye. Suwa kera se. Aho iya pasa ari cyo byari kuba bitwaye. Ni mukuru. Noneho Merisi mbona mushize kurafisha. Ndavuga ati niyenda uyu ni umunsi wo kumwibuka. None namubonye. Kandi ko usanga ukuntu namubonye. Usanga yavuga ngo umunsi umwe azagafata. Nukugafata na polisi mufata. Nakore ko ukuntu ari mukuru. Natangaye. Uyu munsi nibwo nemeye ko umuntu ariko ntaribagirwa mbere ngwino hano. Winjiye mu muryango w'Abisilamu cyangwa winjiye mu Basilamu? Aka kazi ni keza ni kuzubwira boss icyo ushaka cyose. Kuko nombwa ngo genda wagipfu. Ariko turi igipfu nyamurekana sinohembwa. Uyu munsi nibwo nemeye ko umuntu afite abandi bantu babiri basa ku isi igihugu cyose wo burimo. Shiramo ifoto ya cogamwa hano. Nako cogasta. Se cogamwa harya ni inama? Ni nshakira undi muntu basa. Bona badasa. Shakira undi wa gatatu basa. Photocopy. Gakuramo. Dushiramo umunyamakuru wacu Kenisi. Akonone na urakazu yazasha umuntu yo umunyamakuru akaba nimbikerde amakipe akaba nguturuza restaurant ndanguri n'umujuru nuko. Shakira undi muntu sa na Kenisi. Urana badasa. Muonye badasa mwebwe. Harundi nono wa gatatu uwe barasa foto mushiremo. Wenda ingeso nizo tutazi ko bahuje ariko urumugabo akuri mugufi wa hore shuko ariko rindira samirangire nenda kavura kazogo hari ukundi ikintu runaka kurumva mwanze munyumvega ari umuntu akura akunda ikintu runaka yamara kuba mukuru caka intakacanga kera wakundaga gukoropa ariko ubwo bari mu kubigukoza ukamureba hirya abana biki gihe kera twakundaga kwiga ariko tayari yo watangiraga ishuri warajyangaga none abana biki gihe basigaye bo barakabije kusanga umwana yanze ishuri ariko yabona impamvu nto iri mukuramo akamayigira urwitwazo
nyonya. Petit frere wanje yagwaye amaso, noneho amaso yagwaye ngo ntazabona ibintu biri hafi ngo azarebe ibiri kure. Ayo maso abaho kandi muganga yarayemeje. Noneho duturanye n'ikigo c'ishuri ahantu yiga. Iyo ari mu rugo ngo azareba ku ishuri, ngo yageze kuri gate azabura ikigo, ngo yahindukira akabona mu rugo. Ubwo si ububande. Ngwino hano, hari umugabo uzamuye akaboko. Ngwino hano pa. Ngwino nta kibazo. N'ubundi renge kuvugaho na buri mubisha. Mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete, hari ibintu maze iminsi numva ngo umushumba ngo yarabyibushe, ngo kandi ngo abanyamurenge ndabazi ngo barya indyo imwe, ngo kawunga ni gute uziwisha umuntu mwamabi. Nuko jewe ndababwiza ukuri ko ntaza nsubiramo indyo inshuro ebyiri mu cyumweru, usibye kwa gatandatu nzaja mu bukwe no ku cyumweru nyuma y'amateraniro tuzadusangira. Ako kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu sinza nsubiramo ibiryo. Ndashaka ngo kuwa mbere azoza ashiraho indyo dore sasa we wamuhera kuri kawunga papa. Iyi ni indyo nzandya kuwa mbere. Kawunga iyo utanga icumweru kurya ubugitangiranye imbaraga. Shiramo yo kuwa kabiri. Ebura n'ubugari bw'imyumbati. Kwa kabiri ni umunsi ushatse woruhuka kuko ngo izitera ubunebwe. Shiraho iyo kuwa gatatu. Ibintu ni ibiki? Ibirayi. Sinari mbizi ko ari uzashiraho nambwa apfa guteranya amafoto. Uyu munsi nzandya ibirayi ni kwa kangahe? Kwa gatatu. Shiraho iyo kuwa kane. Ako umuntu nabwanteranyiriza amafoto ukunoga ibihuru mpa ndeba umuntu muzima. Tushiraho ibyo kwa gatanu bireke ku mpamvu zunaka z'umutekano. Oja gushirangi hari indyo nzandya kwa gatanu. Nakubwiye ngo indyo kwa gatanu tuyishireho. Oya nari ndarabizi. Impamvu ashizeho Linda kuriya kuwa gatanu njya kwa Linda. Aba bandi murakoze cyane ka bandi bakore. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung Top50 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung Top50 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. Abachenga bongera inyana ubwatsi, abachenga bongera